Табасы кымыз жыттанган, ак мөңгү кемер курчанган, нарыным алтын бешигим, ай менен күндөн кут тамган дейт. Нарын жергесинен салам. Yolmuşlar şeker olsun. Yoldaşlar kadar olsun. Ama sen de tavuk sarayım. 5 bin kırmak koyduk geçim şöyle. Oradan anlamıyorlar. Narına bir sıkıntı olsa таластық кесіптештер, коллегалар деп айтсақ болсақ керек. Қош келіпсіздер нарын жергесіне. Аман есен келіп алыңыздар Özü taratkan, ay talastan.